Prema nepotpunim podacima, u bivšoj Jugoslaviji podignuto je oko 15.000 spomenika posvećenih Narodno-oslobodilačkom ratu, a jedan takav nalazi se u Gornjem Vakufskuplju. Riječ je o partizanskom groblju koje je izgrađeno u formi spomen park šume Crnog Bora. Ovaj objekat sakralne hortikulture uređen je 60. godina u čast 101 poginulog borca NOB-a. Nalazi se u središnjem dijelu Gornjeg Vakufskuplja na brdu Glavice. Centralni dio objekta čine dva platoa povezana stepenicama, platoji su u obliku slova U omeđeni cvjetnjacima. Na donjem platou podignut je manji obelisk te spomen ploča. Na zidovima cvjetnjaka bile su postavljene ploče sa imenima poginulih boraca, do danas je ostala samo jedna. U posljednjem ratu spomenik je pretrpio teška oštećenja i razaranja. Danas partizansko groblje prepušteno je samo sebi, zube vremena ga nagriza, propada i zarasta. Službeno ga niko nije pokušao obnoviti, osim mladih aktivista koji su ljeto 2020. godine svojevoljno očistili i uredili spomenik maksimalno onoliko koliko su mogli.